Kubor nakaslem jong unongsan Hima. Nakabanta bandom sa priyang kani Kyrpang COVID-19. Hawa kipajba kilayo. Umantari badiped ya katanat ka kwat kakya uba elhek. Hakanyo tarik mentaw banajaliw. Ara jaraf huway. Ulalit banjurep ya kanong spong higher secondary school. Banpulong ya ka kum kajakas at slong ya kitu kibayo ya kane Kyrpang. Hakane ka Sngi. Kasanran lang u District Medical Health Officer DMHO jong ka East Khas Hill District u Doktor kanong spong PHC u acting CM ka Hima nong spong rangkat ka jing don lang kirang basnong jong kane ka Hima. Halin bal deb jurep kadon ro ka jing plu jumut hapden kirang basnong. Ki Doktor kum juru ka jing pinsay na uba elhek kum umentri ka tanat ka kot ka kya. Ki antibody kini sipai bahkan ka inject ka thau ka majungi ban itu kini corona tam surong kila persat. Hagapor ba uni ukriang urung ka majungi uja sipor. Urung ki cells but ba udon ka genetic u body ki cell jungi ban thau ki virus basri me ki virus kum gitu. Te hajaka bonom cell babha umino ki virus na gitu. Te hagapor ba uni ula rung hapo ka cell lo kala persat. Te ka thau gitu ba mga antibodies. Te simbo nungkong du ila ka RAT test, rapid antigen test. Kenapa? Ketika tu benungkong tu bahkan iswa kami jumpi. Hadir ba kala khambon ki virus akamen kin stampi sabar. Ha tu por ki artificial test ka khamha. Because kan shimnya ka tu ka virus bah ka test bagi muna bande ahning pha sa sulom ki penpat ka tu sel bat ki se ka genes na po. Telada ka genes ka de jok ka corona batik na bade jok corona. Kita mata ka jingfer. Bat kumalong ni doktor. Muncua hoy idang ya tulun na kuwai ke port ngimpat sumtu sai pamanin Kyrpang mo wan mai. Bar kuwai porte kala longo. Te kibu ki protokol ba fer. Pindakan mau por bayar doktor sai lo. Tam bani ti thliur imtep kat no jing jilyung ni bonbo. Don bang arfo fot don bang khandri fot. Ngiati kat bala hadu ban poi mosim. Ni poi kat arfo ni. Hadin kata kila kisah dis kimtep ba hadin ba ubri ulayam. Kani ka khnya kami dum ubri ulayam bro kasuja no apa arla ngata. Kila ni sok nak ka body bag boong. Bag kita ba kasunduk kanung la bun pun sapren shu. Tabang im kwa ba ki bagi pli kasunduk pat na poi. Te muncul ki kendon kolong nai ra si ra bai sar jakal kita. Mentara sorka kala sya ba pin ra si sipot pat darap suag arbaje jo mesni no fal film pentak no. Te kumju mencuak yang ba demen test untuk ina test haka benung ka perbalak dengan Kyrpang hadi bala Shong quarantine ina test biang suawan pelak na Ïing mentari scientist ki undang kam suban test because uni ukniang udon ka jikim kum ka katahi kum siposi te lada ubri Shong quarantine siposi ka virus ka laktrat no haka majungu lada ka dandam saro kamdon su ka bor pun sapren ki tamu uni ubri pun dalam ni sabar udi manusia udah men pikir dia kami tam sudah jengker udah men penting segi bor. Nama tu udah men dengsa kamas. Dia bang alai ngaladon ke jingera. Kini banyak opang, kila banyak opang sa sisindu hadin. Te banyada na kan Kyrpang. Kenapa? Bang minlai na jingma jong Kyrpang. Ka jingsa penting aslem apa hospital. Ni poi segi jingyak tenten kadi tengah vaksin. Licim ni vaksin. Ngomong ka vaksin ketika dawai 100% bahkan anjing ada. Mungkin entah. Perkat baka vaksin kadi kung ka seat belt ko kalibat ka airbag. Haki accident ba malu malata ka ayadai fi. Ka ayadai jing imlu. Taman dir ka accident bajor ba. Ka seat belt kalaban lain. Ka airbag kalaban bathai. Ka poisa ka jingma ba fi. Fi pun prai ka medla jom fi ya. Te kum jo gin lada. Yo ya ka virus kham sarke. Te filaban pa hospital. Tambah ka jingsa hospital ba kam disu kum mencoba ulasa arta yo hospital sami. Apa kan dia sini pin samino. Bat nada ka dor ka jingnya. Kadi naga dawa public slam hospital. Nani film super dep dago weekend jack bat pikir yang lede. Dia nak itu hitam. Muncul ngirung imut ba petang suya vaksin dua pil abiang. Nanti mutang ila sang ini ba kidon kibri koi. Bayo vaksin dema kini temen sudah. Peladon Kyrpang lupa kami itu. Tama at least pinasim ko vaksin pidon te kato bor banyata. Balong ko kikulong ndai ka injection yang pusat.
Teng-teng kiyo kem biang ke Jepang, tamakam de jur tan shu hadin. Kumjo ka tre ke vaksin. Measles uri virus, corona uri virus. Kajing fer apa bacteria virus kalau mau bacteria inadan ki dawai. Tap su di dawai phin na kan mau ne fo karbis na mencuat. Kapur kata meningitis ba. Kalau nak keleng kelas yang beri. Tap sudah baik injek terajat na uri Jepang. Meningitis meningokokal meningitis kam don shu. Kalau ngomong fever, ini non technical person mo, ini lo panjang. Ki doktor ki jungi di belapas, belakuli, belasut tu apa, ya kan jangan kam nak budak berai ki jangan dah jangan panjang. Tinggi benda ni, kaham nomor bukan jengtai kam jungi kalau man kelak Sngi, di kedua pun bahagi doktor, kedua pun ki scientist ki mengenai perkat atau kedai kam ke wedai nak kebentar uniu COVID-19. Tengah sekuat cuman ong ya ga jengkli ba fi ong i dei ba mene na galiang ba dan di parang jong pi la yo adap Sngi ada Shong i quarantine but menta kem letter su kemudian la percaya doktor mene ha ko juga web la first wave ni habla ben test biang ada yang second wave ada adin ba ada Shong si Sngi ya expert ba medical expert bagi scientist ki ong ba utu ublayo ki bio positif utu virus la long dead layap no umla syu ban pur lani ban pensitom ya no lani cikiwe ni ban ben cikiwe pade tam kata ru ladi tu bayo pade di banat kari ladi kendiak Sngi lada naga Sngi lada long ban Shong ban lik la ni treblik ta tang ba di ban kiar pade naga jing ya lum beriu lani jing kedu lagi bahaya ngasam ladang nak ban kiar tang da peta kena kadien sesistio kemudian sui don jing ya ngar galayo ladi Akor mengayo COVID ngasa behie. Ikut kethe jongaru yo COVID isa behie ni sa bel kejong kabra. Ngime kendo syo ndo. Hadir hang tu ko por kede kejong si. Nak ada kadin kejong si tiga web peningkong tinggi li beletes. Ada kede ko web ko baar kede katkum kejing tu jongki start science mo katkum kejing tu jongki doktor medical expert. Ke hadir ni sosni uneu virus yapno. Undan borjo. Ne badon kita ki ba injection deh. Ya kapur pedang air injection kilong kisat kiklan. Tadian bala dapat injection pat kia telot. Dengan spensai kumi maswa ban air inject ru nomor pun sini bawan air inject ni hapan pen biru kisat ni kiklan. Lada ni lada ni air lada kakiu ko BP mulong ban air inject. Mo makasih ni ko biar boleh dikata. Dikatri kampung no pat kena inject. Bunsin mo kapangi ay uno inject ni ay dah utu yang jingpang undrai utu yang jingpang pat la pengkut la sterilize ya utu yang hakata kurukom bo onom la syu ban penmi ya yang jingpang kamet undrai penmi pat ya kita ki antibodies ki bangi bang kita ki bayale persa ya utu yang jingpang ondau la rum hakamet Nomor kini kini tambangi air injection yung corona, Raymond Sharu, ni air injection yaki kelum, ila benong kumu measles, ni air injection kumu G, mo BCG, ki kelum kisit, balik kisit nomor bakadam kataka, diterekam Hapoh jong kamet, mo kita ki release kita ki chemical mediators kibang ila benong kumu ki interleukin, tadi kiwi, kacing penmi yakini hakamet, takada penlang yaki, berubah kisit. Oh, tak ada kau. Telah datang iba shit kapag iba tu injection uterekam ke. Kalau kita beruki bom shit, mereka taruh kamu pat tu injection uterekam, mereka tu injection uterekam ke. Ngaya lah dia ngai pun bangga ayu injection ru ngayo kajing sistem bajur. Saus Sngi ngasuh kiak kelap ayu. Mo ngar ngajur bah kajing shit. Kali ngayo sebat kasurit berkai mereka. Ngamcin lakoi perkat elade bangala don lupa kajing sistem kebahapo. Mo, dia anda ngala perkat lah ngasuh tu pangadon lupa kajing set rendang ni. Pat hadir kata patang saus Sngi hadir ngala ajar. Kata kadi bangga ayah ka first dose. Pat hadir bangga ayah ka second dose pan ngamlei lesu. Ng ayah hadir sapayo mo. Hadir hatu klasni. Dah kabaya dei bat ka jingkli demi ba mo. Iong ba balay yakini ki ba kibala test positif kumapi ang day kibala test positif mud hadir si Sngi im test yu eki kilalat mal hadir si Sngi kat kom kajing patay mal undi undi kunang Jepang batmai pi tekini ki scientist ru kinang pan study
Lani kinang yelek ban puli. Nak kuai kapur cukuai kapur. Mo kalau entah. Nambale bangim tes ada cukup ni kakun kajing batai bangi dan lang hak ni online meeting. Yang after 10 days la release not day tangu that virus. Mo lani tahu virus bahaya umdan buat su ni virus ban infect iki berupin. Mo kata ada jengkeli kuai ba fikeli mo. Dika jengkeli ka ba arpat ka fikeli ba kata karat lani ka PCR. Karat kalau kum ka random test ka rapid test kabangi kondok haman lang ko ibrew habangi bakidan ki cluster of cases dan habaki pun ki brew hakatu kasnong ki baya test positive namar pangin test dak RT-PCR ni mla lak dakim de ki high risk tak daw ni test tak ka ra mushkil ya sa ya kajing platform ka jongki wat report wat kim report pa bad fi don ru jingkit kli wat kya kumno pa ni khon ni ka khlam kabala sar ha ka ni ka jala ka jongi ka wat ka taru ila pelat ka por ka dor ka jongki banwan ha ni ka dong ka than ka jongi banyo bani mer jumot bat banyo bani prakhat kumnu bangin kam penjanai ha ka bai de bat ka ni ka thama bani khon ni ka khlam so na liang ka jonga berangkat ke Hima hi berkawai ni titbok ke gang pi ba pinang don ka met ka basat baklan ba pinang la kumnu khamha ban tre bat ban yakun ban job ya ka ni khlam covid ka thandai ngai cham lengba da jingi no sniang lang ka jingi lang baro hoi bunsin ni jui na ba ki pat ba ki ju kno ya sarkar ha haman la ki benta ngai ngas ki ban kentu pi baro ki no yalam Shong ba Hapoh ka Hima ka Sngi ko dei na ka ka than ba to nginya no sniang lang ya ka jingmut jing perkhat hoi ni su thu ban ni tep ba ka bor Shong ka wei ka bor ka bala ban penjari ha ki Shong ki jongi te kumta mas yo ban kentu pi ba kinu ilat ki ba pi ba kadai kalat ban ya khon ban pendu ka ka khlam phinla ya ka ta ka ba hatam na ban ta ka jing bha pat na ban ta ka jing bha ki no Shong ba ki khon ki hajar ki jongi Hal juga poro ngasih ban kentu pi noi lam snong ba dalam bajang pi shwa nekong mi sakmat ba pin ai ya kene ketika kumbala pensai di doktor ba kumbagalong naliang ngaru ngala kai ketika kam semua dan kenu ke jing kita kam semua dan kenu ke jing thot tenaga kata ngasih ban kentu pi ba pin ai men se ba pin pen so thu ya kidong snong ha ki snong ki jong pi ba ken mi sakmat ba ken ai ya kini ketika bat pi rambak snong long pidong melam pi ki rambak snong pi ken sedang ini kam kenang ba kinong snong ha snong jong pi ken